Eswatini, Diocese Swaziland. Sibonga abathandekayo uSimakade ngosiniketele ithuba lokuthi namuhla ingamashumi amabili nakubili kuyo inyanga yayo indi sithole leli thuba lokuthi besingaba kanye kanye kule nkonzo sithe ukhonda Simakade simbonge siphinde simdumise. Inkonzo yethu bazalwane inkonzo yesidlo senkosi namhla kulisolibone leshumi nathathu lemva kwaPentecost lephinde futhi kwelisonto lemashumi amabili nakunye leminyaka. Izifundo zethu bazalwane ditholakala ekhasini lemashumi lasihlanu nesikhombisa encwadzini yetifundo bese encwadzini yetinkonzo ditholakala ekhasini lemakhulu lamabili neshumi lasikhombisa nambili. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane kulesi sikhathi kuleli thuba lesimtholile. Kunami-ke umfundisi Sibhudla uphindile kube naye Canon Thandikile Zulu londawo esibambisene naye kule nkonzo nadzadzewethu-ke Jacqueline lokuyena asicophela lena nkonzo ngamabonakude ukuze sifinyelele siyithole le nkonzo nathi sisemakhaya. Siyakhuleka bazalwane ngokuthi sidayithokotela le nkonzo. Izifundo zethu beletikhona isifundo sekuqala siphuma encwadzini yamakhosi ekuqala sakhiwo sesiphohlongo siqala ukufunda esahlukaneni semashumi amabili nakubili siye esahlukaneni semashumi amathathu siphinde sifunde esahlukaneni semashumi amane nakunye siyogcina esahlukaneni semashumi amane nathathu. Lihubo-ke bathandekayo likhona lihubo lemashumi amane nemashumi lasiphohlongo nakune. Bese isifundo sesibili siphuma encwadzini lebhalwe ebandleni labaseFesu isahluko sesithupha siqala esahlukaneni selishumi siya esahlukaneni semashumi amabili. Livangeli-ke nekulandzisa kwaJohane Longcwele isahluko sesithupha siqala ukufunda esahlukaneni semashumi lasihlanu nesithupha siye esahlukaneni semashumi lasithupha nemfica. Sisi
kuwe wena Jehova qala ngathi naye Jesu Kristu inkosi nomsindisi wethu manje naphakade. Amen. Badlala basi. Siphinze sikhusele bazalwane egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Namhlanje njengoba umsonto leshumi nantathu emva kwaPentecost kwenze kwesonto lamashumi amabili nakunye leminyaka izifundo zethu zitholakala kwasencwadzini yemakhosi ekuqala isahluko sasiphohlongo amavesi 12 kuya evesini 30 siphinde sifunde evesini 41 siyogcina evesini 43 ikubo lesinalo ikubo le-48 sifundwe siphuma eTestament Elisha sibhalwe kwincwadi yaseFesu isahluko sesithupha siqala ngesishumi sigcina ngesimashumi bese emvangeni ngenhlanzi sakwaJohane lokuqala isahluko sesithupha siqala ngesahluko nesithupha sogcina isahluko semashumi fika sihloko senkonzo seshumayelo yethu namhlanje solo siqhubeka kiso sihloko lesithi Jesu Kristu sinkwa sephila lesiphilayo. Jesu Kristu sinkwa sephila lesiphilayo noma lesingiso. Siyaqhubeka bezalwane solo siqhubeka naso sikhathi sethu sekukhula njengebandla le mhlawumbe inkonzo letiningi khona la ebandleni kuphindze futhi kwasekuthathwa lesi sikhathi sekukhula lesi kwaphindze kwafakwa nalesinye isikhathi sesibizwa ngokuthi sikhathi sekunaka nebonga imvelo, season of creation. So bazalwane sisaqhubeka nje nalokuthi siyakhula sibandla siyakhunjuzwa ngokuthi sinikiwe umsebenzi namagunya ukuthi sinakekele indalo yaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyidalele ukuthi le ndalo ikwazi ukuthi nathi sinakekele iphindze futhi isigcine. Nasingayinakekeli singayigcini siyawudikhatha sisengeni etikhathini letiningi bazalwane. Ngicabanga ukuthi kumqoka bazalwane ukuthi sisabukile kiso sona lesi sikhathi sekukhula kulesi sikhathi la sibuka khona ukugcineka kwemvelo. Siphindze nakalapho futhi sibuke sekuso lesikhathi sekukhula sithole emasonto lamane lalandzelanayo lala sidududelwa khona abathandzekayo ngokuthi thine sifanele ukuthi Jesu Kristu abe sikhwa sekuphila lesingiso etimpilweni tethu. Njengoba sengishilo bazalwane kutholakala evangelini likaJohane isahluko sesithupha kulapho simthola khona Johane noma Jesu nabafundi bakhe bayikhuluma lena ndzaba yaJesu asikhwa sekuphila. Le namuhla kungasiwo nje ukuthi sibuka ukuthi Jesu Kristu usikhwa sekuphila kuphela, kodwa sibuka ukuthi Jesu Kristu asikhwa sekuphila. Ngeke size sikhone ukuphila ngaphandle kwakhe, ngeke futhi sikhone ngokuthi selemiseni yaNkulunkulu ngaphandle kokuphila ngaJesu Kristu osikhwa sekuphila. Bazalwane uyasivetela uNkulunkulu, uyasikhombisa uNkulunkulu kumqoka ukuthi Jesu Kristu abe sikhwa sekuphila kithi njengalo Jesu Kristu letonke timo litholakala kuye, letonke timo futhi liqala kuye. Ngeke bazalwane sesike sibe nebudlelwane lobunikwa lophilayo naNkulunkulu mangabe lobudlelwane bethu naJesu Kristu bungakheli babuyiseka baba ubudlelwane lebungini. Siyawubuka bazalwane sibuke isifundo sethu sekuqala lesisifundile encwadzini yaSolomon, encwadzini yamakhosi lalapho Solomoni aletha khona umphongolo wesivumelwano awuletha ethempelini laNkulunkulu. Sisabuka lendzaba leyo bathathelayo siniketa insight ngokuthi asesesibuke impilo lethu noma ubudlelwane lesinabo naNkulunkulu ngokuthi siqaphele sibuke ukuthi lo budlelwane lesinabo naNkulunkulu ubudlelwane lobunikwa yini, siyakhona yini lo budlelwane lesinabo naNkulunkulu ngokuthi siqhubeke selo umsebenzi kwaNkulunkulu, siqhubeke simbone Kristu asikhwa sekuphila kithi.
nembala uma sisafuna Jesu Kristu losiba sephila sihlala kuye siwavelela kuye lithi lelivi sibese sesiyentiwa ukuthi sikwazi ukuthi nathi umhlaba siwendalo ngandlela thinte noma umhlaba siyithinze inhliziyo yawo ngandlela thinte kuze ukuthi ukwazi ukuthi nawo ulandzele Kristu njengoba nathi silandzela Kristu. Siyabona ke lokhu bazalwane ethi kuletha injabulo njengoba sibona injabulo eyagcwala abantwana baka-Israyeli usubona umphongolo wezibonana ufika ungena ethempelini endzaweni yabo ngoba basathathela kumthoka ngokuthi sibe nayo le ndzawo sibe nabo lobudlelwane sibe nabo lokuphilelana naNkulunkulu ngendlela lengiyo ngoba masena njalo siyawuthola ukuthi sisive siyavuseleleka kodwa nangabe kude lokhu ubudlelwane naNkulunkulu kube sesekuba badinga abathathekayo kube sekuba lukhulu ukuthi sihamba kanjani le ndlela. Siyamuva ke-Solomon asakhuluma abantu letinhle ukuthi uNkulunkulu ulonze kanjani ukuthi uNkulunkulu ugcine kanjani ithembiso lakhe kuye kodwa igcineni wako konke emavi lawo aphakamisayo uSolomon la ngemavi kathandekayo lathi kufanele ukuthi kukhona abaNkulunkulu kufikelele endzaweni yonke ebantwini bonke bakwazi ukuthi bayalwazi basazi isimo saNkulunkulu bakwazi amandla kaNkulunkulu nembala abathandekayo nathi mangabe amandla kaNkulunkulu ahleli kithi mangabe kuphila kaNkulunkulu kuhleli kithi siyakhona ukuthi siduduke nathi bathandekayo sibe abantu labakhona ukuthi bayithinze impilo yebantu labakhona la emhlabeni kude ngokuthi lesimo sekuphila nasikhona sifinyelele sikhona silayithe empilweni yethu nanathi siyakhona ukuthi lala sikhona khona bazalwane sikwazi ngokuthi sithinze impilo yabantu kuze ukuthi kube nekhathikulo lelethwako kusumakathi lelethwako uNkulunkulu umdali wethu. Likubo bathandekile sikutholako namuhla igcizelela indzaba yokuthi nembala uthokoza nejabula kutholakala ekhoneni lwasifakazi ngoba lala kukhona uNkulunkulu kunekuphila lapho uNkulunkulu akhona khona siyatshela ukuthi siba sekuphila siyigamama sitholakala yonke indzawo. Likubo bathandekayo liligcizelela indzaba yokuthi uNkulunkulu kufanele simbone simthole bathandekayo ayingqithi yabo bonke simbone simthole bathandekayo asisekelo sako konke kuphila nemvelo luhlobo lwayo siyakhonjiswa bathandekayo ukuthi nembala vele thine siba uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu siyakhona ukuthi sivuselelwe sithole amandla kamasha siyakhona ukuthi siphakamiseke ekuthandzeni nasekumkhokheni uNkulunkulu. Size sibone umbhalo walelikhulu bathandekayo abhalana ukulo lumcoka kakhulu asabhalana ngokuthi kuba sendzaweni yaNkulunkulu noma kusebusuku lunye umcoka kakhulu kangakanani bathandekayo kunekuhlala tinkulungwane letinsuku etimpilweni letinye letingasilo taNkulunkulu noma emandleni langasiko aNkulunkulu. Nembala siyabona bathandekayo ukuthi kukhona abaNkulunkulu uyayiletha inkokoto kukhona abaNkulunkulu uyayiletha inhloso kukhona abaNkulunkulu uyakuletha ukuthethelelwa kukhona abaNkulunkulu uyakuletha kunye uyakuletha uthando naletinye izinto letiningi bathandekayo lesifunze ngato ngokuthi tiyithelo takamoya letidingekako ukuthi tibe setimpilweni tethu kuze ukuthi lesimo sekuphila sibonakale sibone nabantu ngokuthi nembala noJesu Kristu usiba sephila. Basibuka-ke bazalwane incwadi lebhalwe lebandla labaseFeso siyabona bazalwane ngokuthi siyadudukela lapha ngokuthi asibe bantu abanemandla asibe bantu labaqinile ngoba sesondliwe nesiphana mangeze impilo weNkosi yethu Jesu Kristu
sesiwudlile lo mtimba sanatha nengadi yakhe. Siyakhuthaza msuku njalo wathathekayo ngokuthi sisemhlabeni sisempini kulo mhlaba lesibili. Akufanele ukuthi silungiselele ngalokuphelele nangalokucacile ngokuthi siseselembi sikwazi ngokuthi sigijime simkhonde uNkulunkulu simthathe uNkulunkulu sibize silungiselele ngokuthi lokhu lesisatawubhekana nabo sithole ukuthi sinawo emandla bazalwane ekwehlula sinawo emandla bazalwane ekunqoba ngoba sihleli uNkulunkulu. Siyatiswa ke siyakhunjuzwa bazalwane ukuthi impi lesilwabo asilwi nenyama nje nengadi kodwa silwa nemimoya lesemkhathini nemandla lesemkhathini. Silwa sithola emandla lavela kuNkulunkulu, silwa sithola emandla laphambene emandla laphakeme latholakala kuNkulunkulu laselapha thathelako ukuthi sikwazi ukuthi kule ndlela lesilwa kiyo lesiphilelo ukuthi silwe kiyo sikwazi kulwela ngokuthi sinqobe. Siyakhuthaza abazalwane ukuthi sisaba kule ndlela sithathe iqiniso sifase ukhalo ngeqiniso sendele ngokuthi sibazalwane ifika ingalahleki sithi sitha noma sisibuka sibone emaqhawe nemandla lavela kuNkulunkulu labanjwe neqiniso aqiniswa ngeqiniso asekelwa neqiniso ngoba iqiniso laNkulunkulu bazalwane ngilo leli laphako ngilo leliphilisako ngilo futhi naleliqothesako endleleni sisamkhona sisamdumisa uNkulunkulu. Siyatshelwa futhi bazalwane ngokuthi sigcoke izicathulo zokulungela ukushumayela evangeli ukuthi njalo sibe nabatiko ngokuthi kufanele sigijimise ivangeli lize lifinyelele kibo bonke abantu. Siyatshelwa futhi bathathekayo ukuthi siseselembi sidinga ukuthi sibe ngilabo abatawumelela umbuso kaNkulunkulu, sibe ngilabo abatawuphakamisa umbuso kaNkulunkulu. Lalapho sikhona khona ngani ngokuthi sihlale njalo sigcoke izicathulo zokulungela abathathekayo kushisa letilungela bazalwane ngokuthi siyawushumayela ivangeli lasemakade yonke inzalo. Sitshelwa ukuthi asethwale lehawu lelukukholwa lesitawuvikela ngalo bathathekayo yonke lemicibisholo sitha besiyijijelayo kithi ngoba sithi sihlala njalo bazalwane sijijela imicibisholo kodwa thina siyabika bazalwane ukuthi asiphatheni kokuvikela lemicibisholo ukuthi ingafinyeleli kithi lokukholwa kwethu. Siqhubeka abazalwane sithi sesifikele asibonye inhloko yethu ngaye maqalapha wayo isinziso lotawuvikela ukuthi noma abe nguphi lotasiwo kwaNkulunkulu ungafinyeleli ezimpilweni zethu. Phinde futhi sitshele ukuthi sisatifikela asikagcine kuvikela kodwa siqhubeke sihlasele ekuhlaseleni kwethu bazalwane kuthiwa siphiwe ivi laNkulunkulu lelinkemba lekwatiko ngokuthi bathathekayo yehlukanise konke intimo lekwinkemba lesikhonayo ukuthi ngayo sichithe emandla esitha ngayo sigijimise sitha bathathekayo sikwazi ukuthi sisilwe letimo tonke letikhona letifikako empilweni yethu nasezindleleni zethu. Siyatshelwa abazalwane ngokuthi nasingakiphathi letikhaya ngeke sikwazi. Siyadinga ukuthi sihlale kuJesu Kristu abe kuphila kwethu kuthi sitawukholwa bazalwane ngokuthi sithi sisebenzise ngendlela leniyo letikhaya sibe bantu labaphumelelako ngoba thine sinekuphila sikwasekuphila lesiJesu Kristu. Haleluya. Umuntu abazalwane ukuthi lo lesimo sekuphila lekukhulunywa ngaso singasithola kanjani singaba njani naso uthi Jesu nangawudla umtimba wami ninathe ingadi yami nami ngiyawuhlala kini. Ukhuluma kwabazalwane ukhuluma lapha imfihlakalo letinkhuni letimatima letidingako ukuthi bazalwane baqhubeke nemandla bangapheli emandla. Sithi ke bazalwane kufunathi sihlale kuKristu sitike kuKristu imphanze lethu sime kuKristu nokuthi sibe nebudlelwane nokuphilako sibe nebudlelwane nobungiko
kwawukhona ukuthi noma ngabe ngubani athi ukuthi nembala laba bantu kaNkulunkulu ngoba bayabonakala imisebenzi nekithelo ngalento yakhe. Uthi-ke Jesu sekathinte kwafuthi bakhe dlalile umtimba wami kuthiwa kwabalukhuni kwabamadina abathathekayo ngoba baba bathe bayabona abazalwane bami babafuthi awu elikhuni imadina lenzaba elikhuni imadima bathathekayo kodwa siyabonga ukuthi labo labalethayo kuye labo labatisozekako kuye laba bakhabo lobudlelwane kuyakhonakala lokho ukuthi bayele yonke lento lekhulunywa nguye Jesu Kristu, bayele yonke nalento lebhekekile kubo njengebathana kaNkulunkulu. Ngakho bazalwane kufanele sazi ukuthi emavi aJesu Kristu akuphila ngathi ukuthi kufanele ukuthi siphile ngawo, kufanele futhi ukuthi sathi ukuthi Jesu Kristu uyedwa longcwele waNkulunkulu lo sikwazi ukuphila lesibideleko ukuthi siphile nokuthi sidle sona. Siyabika bazalwane kudethi sinente uhlala ehlane mhlawumbe sibheke ukuhlalela imana kodwa sathi ukuthi uNkulunkulu silethelele siba lesikuphila lesinamandla lesiyawuphila ngaso siba abantwana baNkulunkulu. Ngakho kubathathekayo siyacela ukuthi asimkhobe sethembele kuye sihlale kuye ngoba yena bathathekayo ukuphila ngaphansi yena bathathekayo ngeke sikhole ukuphila ngaphansi kwakhe njengoba nje livi lasimakazi isatisa lesitshela. Ngakho bazalwane asifuneni ukuthi insuku simfune lo Kristu sikufune lokuphila kwaphakathi ngoba ngubo lesisebenzelayo ekugcineni kwakho. Futhi sifanele ukuthi sathi ukuthi sisasebenzela bona bathathekayo uNkulunkulu uyawusenda sibe bantu labaphumelelayo sisasebenzela bona siyawuhlangabezana netigcinamba letiningi letikhulu emhlabeni kodwa ngokwethemba uNkulunkulu siyathi ukuthi yena utawusipha ukuze ukuthi siphumelelise wona umsebenzi wakhe. Siyabona bathathekayo asiqhubeke sihlale engosini sathi ukuthi Jesu Kristu usipha sekuphila lefaneleke ukuthi siphile ngaso egameni leSimbonzana ngalo ngibele. Asithandaze uNkulunkulu somandla letonke lifitiyo livulekile kulo siphe lukholo sibili ukuze singakukholi nje etinzelweni emlomeni kepha silukhole ngokwethembeka etinhlitiyweni etingcondweni nangawo onke emandla ethu silungiselele ukuthi ngalelinye ilanga siyawuvuma emva kwakho semukele imithele noma kugwetshwa ngenxa yemisebenzi yethu. Nkosi emsa wakho yiva ukuthandaza kwethu babelona sihaba kanti bantwana bakho lethemba nentokozo basakhumbula ukubhajatiswa kwabo kube bathokoze ukuthi iyono yabo ithathelelo igeleta igobhoda kuKristu bende bathokoze ekuthathelelweni kweyono yabo bahambe bangasoni kepha badlulise wena netimilo yabo. Nkosi emsa wakho yiva ukuthandaza kwethu babelongcwele sigcine singapheshe emiyalweni yakho siyewufuna ibala ngamoya wakho siphole simaKristu ukuthi sigcine imithetho yakho nokucabanga ukukhuluma nekwenda sikukhonde wena kuko konke lesikwendayo sinesiqiniseko sokuthi imiyalo yakho iletha ukuphila kwaphakade isende sithathe tinqumo letingito netimpilo tethu. Nkosi emsa wakho yiva ukuthandaza kwethu gcina Nkosi isakramenti lakho lelikhulu lemshado yipha emadvodza ukuthi athande umkawo njengoba naKristu alithanda ibandla wade watinikelela lona. Uphe nebafati ukuthobela emadvodza akho yena emakhaya ethu abe nendzawo letingito tekukhulisa abantwana uma bakhona bakhule balati liciniso lakho bakhule bakukhonda. Nkosi emsa wakho
batsandze, babalalele, bente labayalelwa bona. Yakha budlelwano obungekho emkhatsini wabatali nebantwana, ubente bakhone kulalelana nekuthobelana, bahlale empilana. Nkosi nomsawa. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi Yesu, hola ucondzise labo lekufanele batsatse tincumo letimatima ngetimphilo tabo, kwekutsi ekukhetseni kwabo, bakhetse lokutfokotisa wena. Bakhumbule kutsi imphilo isifo lesimcoka lesivela kuwe. Siphe kuhlakanipha, kute kutsi njalo sifune kwenta lokuyintsandvo yakho. Siphile phansi pamsa wakho wetimphilo tetfu. Nkosi nomsawa. Yiva ukuthandaza kwethu. Yiva Nkosi, sikhulelela sive setfu ngebaholi baso. Tisebenti tonkhe tembuso nalabo labasebenta imisebenti lenebungoti. Sikhumbula ikakhulu tisebenti letihamba embili ekwelashweni kwamahazana. Siyakubonga ngenhlakanipho loyipha bantfu nekwekutsi bakhone kumelana netimo letibucayi. Sita labo labasemagunyeni kutsi kusetjentiswe kahle umtsetfo welive, kunikete lusito lolubonakalako kubo bonkhe bantfu ngekungakhetsi. Nkosi nomsawa. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu wephilo, kutsata ngesihawu sakho nangelivi lakho bonkhe labahluphekako emtimbeni, emoyeni nasemphefumulweni. Ngenxa yekugula, ungaboni ngaliso linye noma kuswela. Busisa tonkhe tisebenti tetemphilo ngelwati nebuchwepheshe lobudzingekile, kute baletse kuphila nekungcono kulabagulako. Uphe nebaholi kukhona kwemukela imphilo leyehlukile nekungatfokoli kwebantfu. Nkosi nomsawa. Ngicela ukuthandaza kwethu. Gcinisa lukholo lwethu. Gcinisa lukholo wendele kuchubeka kwempilo yaphakatsi kubo bonkhe labangenela lenkonzo yesitho nesingcwele. Kuleli lathi bemukele umtimba nendalo yaKristu lowatsiwa usimo wasekuphila. Nkosi nomsawa. Yiva ukuthandaza kwethu. Etandleni yakho siletsa bonke lesibakhulekelayo. Sethemba umusa wakho nekukhona kwakho kunakekela kuleto tifo. Le nekutsakatsaka benu siyetfulela kutiletsa kuyo emthandazweni. Siletsa yonke lemithandazo ngokukholwa ngaKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Sikhuleka kanikane sithi babembi abemandla sikunikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu ube sinakumhlatshelo lophilako sivele vele emandla bakho ngcwele sabe sisebenzele imvumo nebukhosi bakho. Yabo webuyelo nemandla ekusilinza kude singakhutshwa simiswe emdokatimulo yakhe simsulwa siye kuthokotha lokukhulu yena uNkulunkulu yedwa lohlakaniphile longumsindisi wethu akaniwe ikhatimulo nebukhosi nemandla nemagunya yalo kude kube nini nanini. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza conza konke. Yatigcina tinhliziyo tethu nemicabango yethu. Simake simthandze uNkulunkulu kanye naye inkonzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla wese nenkonzana namoya oyingcwele asibe kithi njalo. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane ukukhondakala kanye nathi. Siqhubeke sihlale kuKristu Jesu losinga sempila seqiniso. Siqhubeke sitembathise sitimbonye ngakho tikhalita kamoya esiphiwe tona kude ukuthi sike unqoba. Sikhumbule ukuthi lusuku lunye ebukhoneni basimakazi luninzi kakhulu kunetinkulungwane tetinsuku kuney'nhlaba. Hambana nekuthula
Kristu